It's catgut time again! Hi! Ako rin si Alam Garcia, the newly crowned queen of the kitty catcats. Karon nga mas datong na mo, dapat international sad ang imong taste. And of course, ang imong laki, dapat international sad. Hello! Karon, magkaton ta how to marry an AFAM! Oh, dili ka? Laysho ka di! Daghang benefits kung maminyo tag AFAM. Mas dagan pa sa gihatag sa kumpanya nga imong gitrabahoan. Jay, blue na jud ang atong passport. Dili na sa jud lisod magkuha og visa and much more because dili na sa TNT ang atong peg. I pledge allegiance to the flag. Spell allegiance day. Asa mo green card day? Guwapa ka day? Ayaw day. Squaara ka day. Daghang magig AFAM diri sa Sugbo. Pero every 4 years sagid ang perfect time para sa paghunting anak nila. Ngano? Oh. Nga naman, day? Tubag! Wakibaw, day? Squaagi ka, day, tuon na sa pinaka-Laysho, pinaka-rich kid, o pinaka-konyo nga game. Football. Football ang tawag, ana, ha? Dili soccer. Football kay Laysho na ka. European Union ang peg. Dili intrams. Squaa! Every 4 years na may tabo ang FIFA World Cup. Huwag inihitabuan, eh. Hala, AFAMs of every race. AFAMs of every size. Magtapok chud sa mga pubs. Pubs, ha? Dili bar ang tawag, ana. Pubs. Kay Laysho ta. Di squaa. Squaa! Makita ni sila sa Eurohub, Joker's Arms, Marshall's Irish Pub, and many more. Do your research, oy! Paningkamot! Squaa! Kung gusto ka makaminyog AFAM, you go, girl. This is your moment. But to marry an AFAM, you should first meet an AFAM. And if you're on a mission, you better be prepared. Step 1. Ayaw sa patakag sudsud diha. Sudsud kag pub, siwa ka sa football terms and teams. Squaa! Among the hottest players are akong ex-kachar-char from Portugal, Cristiano Ronaldo. Akong former French husband, Johan Burke. Ako siya gibuwagan, kinangabit siya, Roman Burke from Switzerland. But heartbroken, kasi sila pagbuwag na ako kay, I don't care. Because, abi pala, squaa, di guwapa. Step 2. Depende sa game. Dapat musulog kag jersey sa imong target nga AFAM. Tonight, Brazil. Tomorrow, España! Step 3. If nakalak-in na ka og target AFAM, dapat extra na gyud ka. 2, 3. Dada ang flag sa country ni AFAM. Un pasito pa'lante, Maria. Imong accessories, imong hair color, imong ero! Un pasito pa' atrás. If nalaki na nimo si AFAM, congrats, kitty cat cat! You're on your way to living your squaa life. Sa mga squaa nga wala pa kita silang AFAM, di mag-uol. Kay naay World Cup sale ang Lazada karo July 15, 2018! Take note ha, dili ra World Cup items ang sale. As in, all items. Para di ka mag-uol. Squaa bayaw ka. Squaa! Ay wait. Airbov man ka sa, tagaan na natin kag promo code. Promo code? Squaa 200. Squaa 200! Squaa 200. Squaa 200! 10% off a minimum spend of 1,200 pesos. Valid for one-time use only per user. Valid on purchases made via app only. App ha? As in application, mobile application. Shuri amach-amach kay di ka guwapa! Squaa! Sponsored na si Oka. Saman, and with those 3 steps, impossible na kayo nga di ka makita ni AFAM. Now that he's noticed, the rest is up to you. That's all for now, my kitty cat cats. Happy discount shopping. And keep climbing! Squaa 200!